Bekuwusuku olumatasa kakhulu ke lolu namhlanje kumaqembu ezombusazwe ezama ukwenza konke okudingekayo ukuze angenele ukhetho. Iqembu IFP lithi likwazile ukuhlangabezana Nomnqamulajuqu wanamhlanje. I'm pleased to say that we have submitted as the IFP, and that was a smooth process. There was no argument, no contestation. Iqembu iNational Freedom Party lehluleka ukungenela ukhetho ngo-2016 kulandela ukuthi amalunga alo ehluleka ukukhokha imali yokungenela ukhetho. Kulokhu ke lithi zonke izinto zihamba ngononino. Iqembu le-National Freedom Party luzolungenela ukhetho mhla 29 May 2024. Empeleni ngekhathi zabo 12 namhlanje emini bese swasubmit kwanye swafakile ama-list ethu kwa-IEC sakhokha ne-deposit. Nakho njengeqembu sesimngomumo singaqinisekisa nje ukuthi noma kanjani i-National Freedom Party izoba khona kuma-ballot papers azoprintwa ku-IEC for ukhetho mhla 29 kuMeyi. Izinxushunxushu zangaphakathi ku-NFP ziholele ekutheni i-IEC inqumela ugwayi katiki nyakenye ngokuthi uma ingazixazululi angeke ilingenele ukhetho lwakulonyaka. Kodwa-ke leli qembu lithi selizakhe kabusha. Sesenze konke njengeqembu uqinisekisa ukuthi siyayihlela siyayilungisa. Umhlahlandlela weqembu sizowethula ngenyanga eza kwa-April ngoba sifuna uqinisekisa ukuthi njengeqembu siyahambisana nakwenziwa amanye amaqembu ezombusazwe. Iqembu iTeam Sugar South Africa elaqembuka ku-EFF nelinamandla kakhulu ey'ndaweni ey'maphakathi neKwaZulu-Natal nalo likwazile ukubhalisa. Ngomsombuluko lo siphuma kubona bese sesiqedile senza ne-payment bese submitile lama-province esiwangenelile ne-national yonke sayingenela. Kusenjalo iqembu iLabour Party iyise i-IEC enkantolo ifuna ukuthi yelule usuku lokuvalwa ukubhalisela ukhetho kwamaqembu ezombusazwe. Usihlalo weqembu uthi baze ngesonto ledlule ukuthi kumele bathole ama-signature ayi-1,000 ukuze bekwazi ukubhalisa.